Ćao svima, možda vam ne izgleda tako, ali trenutno živimo u vremenu kada sve, ali doslovno sve, može da nas ubije. Te smo zato odlučili da vam danas na Let's Do It kanalu predstavimo top 15 najsmrtonosnijih stvari na svetu. Iako postoje veći i brži metkovi, Jacket Hollow Point se smatra za najopasniji, jer eksplodira kada završi u telu mete i samim tim se povećava smrtnost. Letovi kineske aviokompanije se smatraju za najopasnije, pošto drže rekord sa 8 palih aviona i 755 izgubljenih putnika. Ova titula pripada najmlađem bolivijskom putu po imenu Put smrti i ovo ime je dobio po tome što svake godine uzme po 200 života. Glennon Elgeman je najopasniji zubar koji je davno iza rešetaka zbog ubijstva 7 pacijenata, a najviše se ističe njegovo zadnje ubijstvo kada je čoveku stavio dinamit u usta. Ime ovog jezera Kiziltaš je ono locirano u Rusiji i za vreme Sovjeta korišćeno je za bacanje nuklearnog otpada, te zbog toga ako bi samo stajali 1 sat kraj njega, ubrzo bi izgubili život. Ako ste ikada željeli posjetiti San Pedro Sula u Hondurasu, onda vam na vreme govorimo da tamo ne idete, jer se na svakih 100.000 turista ubije 169, a za tamošnje stanovništvo da ne pričamo. Ima toliko smrtnih slučajeva da se ne mogu ni odrediti, a kamoli nabrojati. Za Nissan 350Z možemo sa sigurnošću reći da je to najopasniji automobil, pošto se na svakih milion registracija desi 143 smrti i mnoštvo udesa. Ime ovog serijskog ubijice je Louis Vuitton iz Kolumbije. Potvrđeno je da ubio 150 ljudi, ali se smatra da ih ima više od 300. I šta mislite, kakva mu je kazna za sva ova zlodela? Verovali ili ne, ali on iznosi samo 24 godine robije. Najsmrtonosnija ptica na svijetu je noj. Može narasti do 9 stopa i trčati brzinom od 40 km/h. Sa svojim snažnim nogama vam sa lakoćom može slomiti kičmu jednim udarcem. Sad imamo najopasniji vulkan i to je Yellowstone, koji se nalazi u SAD-u. Iako ne izgleda opasno, svojom erupcijom može uništiti celu Ameriku. Ova titula pripada amebi koja ulazi u čoveka kroz njegov nos i onda mu jede mozak. Smrtnost dolazi u 99% slučajeva, ali se ne brinite, pošto živi samo u nečistim vodama. Ali opet, to ju nije spriječilo da ubije jedno dete dok se kupalo u Disneylandu. Ovaj zatvor je lociran u Venecueli i njegov kapacitet je 14.000 ljudi, ali u njemu boravi čak 45.000. Zbog nehigijene nastaju opasne bolesti i epidemije, pa zato svakog dana umre po nekoliko zatvorenika. Sada vidite jednog brazilskog pauka koji je zbog svoje agresivnosti završio na listi, dok napada ujeda po nekoliko puta i ako vas kojim slučajem ne ubije njegov otrov, onda ćete sigurno imati veoma bolnu erekciju, koja je nepodnošljiva. Britanci su napravili HMS podmornicu, koja se smatra najjačom jer je opremljena nuklearnim reaktorom i može obići ceo svijet, a da nijednom izroni. Također ima snažne topove koji izbacuju torpeda koja mogu dostići razdaljinu od 1200 milja. Ironman TT je motocikličko takmičenje koje od svog otvaranja uzelo 240 mladih života, a samo 2001. je poginulo više od 20 vozača. To je to od ovog videa, ekipo. Ja se nadam da vam se svideo, te samim tim ostavite like i obavezno se subujte na kanal. Hvala vam unaprijed, najjači ste.